Sindabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Ndagatse ngo tugane byinshi kuvuga muri ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, ndetse tukaza no guca mu yandi makuru muri ekipe ya Rayon Sport, ako tukaza kwibanda kuri Nyamukandagira witwa Jangwan cyase mwite Mugisha Frank. Amakuru ni meza agera hano rwose, bavuga ko ubuyobozi bwa APR bugiye kongera kumuhereza ikaze. Se bizaba ryari? Ese nibiki bigiye kubukorwa kuri uyu Jangwan? Na makuru meza gusa tuza kuba tukubwira kuri uyu musore usanzwe ari umuvugizi w'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club. Imyitozo kandi muri APR Football Club irakomeje, ikipe ya Pyramide bari kuyitegura neza cyane. Raza kumenya iby'abakinnyi batatu bari bafite ikibazo cy'imvune ku mukino ekipe ya APR yatindagamo Gicumbi, se bazaba hari kuri Pyramide. Byose muri iki kiganiro nibwo tuza kubigaruka. Icyo usabwa ni kimwe, tugumane tubane. Muri Rayon Sport bamaze kubona umutoza mushya ututse mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ese baraguruka ryari mu Rwanda berekeza muri Tanzania? Nabyo turaza kubwiraho hano muri iki kiganiro. Gumane natwe, bwaba ari ubwa mbere ugeze hano turakanda kuri subscribe, kuvuga ngo kanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Amakuru y'imikino uko agenda za tugenda tuyakugezaho gatanu kuri gatanu, uyamenya mu ba mbere wamaze gukanda subscribe. Ubundi ukanda like muri komanteri, mwakire Jangwan mumuhereze ikaze, amubona manura imitima myinshi y'umukara n'umweru nk'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club. Ubundi muri komanteri mwandike ngo ikaze Jangwan, mumuhereze ikaze muri rusange. Nibyo mbashakaho, aho ni no gukanda subscribe, mukore na share kugira ngo musangize abandi aya makuru meza aryoheye amatwi yanyu. Muri rusange ikaze aho muri hose rero, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Cyambere nuko uwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Duhere kuri iyi nkuru nziza rero, cyangwa se duhere kuri gahunda y'imyitozo ya ekipe ya APR Football Club. Mbere yuko dukomoza kuri Jangwan cyangwa se mwite Mugisha Frank, rero ekipe ya APR Football Club ku munsi wo kuwa mbere nibwo yasubukuye imyitozo. Ni imyitozo yitegura imikino ibanza, ijonjora rya mbere ry'imikino ya CAF Champions League, dore ko iyi ekipe yo umukino wayo na Pyramide waje kubusubikwa mu gihe andi makipe ku mugabane wa Afurika yaje kuba akiniye raundi ya mbere. Ndetse muri iki cyumweru cyangwa se mu mpera z'iki cyumweru bakazaba bakina imikino yo kwishyura, ariko ekipe ya APR yo na Pyramide bumvikanye baje gusaba CAF ko bahindurirwa amatariki. Rero uyu mukino uteganyijwe tariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa 10/2025. Umukino uzabera kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 8. Rero APR Football Club mu rwego rwo gutegura uyu mukino ku munsi w'ejo kuwa mbere nibwo baje kuba basubukura cyangwa se batangira imyitozo nyuma yo gukina umukino wa shampiyona batsinda ekipe ya Gicumbi ibitego 2 ku busa. Ibitego bya Rutahizamu William Mutogwi ndetse na Denis Omedi Rukambi w'Umugande nibo bafashije APR kubona amanota 3 ku munsi wa mbere wa shampiyona. Rero APR ku munsi w'ejo ngo yasuka imyitozo yagaragayemo abasore ba APR abenshi bahagaze neza cyangwa se bameze neza, badafite ikibazo na kimwe, ariko wakibazwa igihe abandi batatu bo bazagarukira, nabo ndaza kubakomozaho gatanu kuri gatanu. Ni imyitozo rero iri kubera hariya Ishyorongi, aho ekipe ya APR Football Club isanzwe ikorera. APR Football Club rero yasubukuye imyitozo yitegura umukino ubanza wa Champions League izakiramo ekipe ya Pyramide. Ikipe y'ingabo rero z'igihugu ikaba yahigiye gutsinda Pyramide imaze imyaka 2 iyikora mu jisho, uko muri iyo myaka yose uko ari 2 iheruka niyo yayisezereraga itageze mu matsinda, kandi ari inzozi bamaranye imyaka myinshi cyane. Muri 2023 ekipe ya Pyramide Football Club yasezera APR Football Club mu ijonjora rya kabiri yitsinze ibitego 6-1 kuri aggregate cyangwa ku giteranyo. Yongeye guhura nayo rero muri 2024, kuvuga umwaka ushize imikino nabwo barahuye, bahurira nabwo mu ijonjora rya kabiri. Ikipe ya Pyramide irongera isezera APR muri CAF Champions League, none
yayisezereye ku giteranyo cy'ibitego 4-2. Ubu APR Football Club rero noneho igiye guhura n'ikipe yegukanye iri rushanwa n'undi mu mwaka ushize, bakahurira mu ijonjora ry'ibanze, dore ko muri izo nshuro ebyiri bahuraga kuri raundi ya kabiri, none bagiye guhura kuri raundi ya mbere. Ubu ikipe ya APR rero ikaba irimo gukora ibishoboka byose ngo izasezerere Piramide, ikaba ari nayo mpamvu yasubukuye imyitozo ikakaye cyane, irimo gukorera Ishyorongi aho basanzwe bakorera. Inkuru nziza gusa wamenya ku bakunzi ba APR mwamenya nuko abakinnyi bayo batatu batigeze bagaragara ku mukino wa shampiyona batsinzemo ikipe ya Gicumbi ibitego 2-1. Abo ni Ruboneka Bosco, Ombolenga Fitina myugariro ndetse na Rutahizamu Sheikh Djibril Ouattara. Abo bose rero bakaba bazaba bamaze gukira imvune, bazagaragara ku mukino APR izakiramo Piramide, nkuko umutoza wa APR Abdurrahim Taleb we yaje kuba bitangaza none nawe nyuma y'umukino batsindagamo ikipe ya Gicumbi. Uyu mutoza rero w'umunyamaroc yaje kuvuga ko aba bakinnyi ko ari batatu batagaragaye ku mukino, ariko mu byumweru 2 bazaba bagarutse. Rero aba bitegejwe nabo ko mu cyumweru gitaha batangira imyitozo, by'umwihariko uyu Rutahizamu Sheikh Djibril Ouattara, mutahizamu ukunzwe n'abafana benshi ba APR Football Club, akazaba yagarutse kuko mutamubona kuri iyi match ni igihombo. Bamwe fata nkuko ekipe yaba ntacyo ifite cyase ntacyo yaba iserukanye mu mikino mpuzamahanga, kandi intego ni zimwe nk'ikipe no kugera mu matsinda ya CAF Champions League nkuko bisanzwe. Ikindi kandi nkubwira muri ekipe ya APR Football Club ni inkuru nziza APR nuko izakira abafana bayo bari bafunzwe cyase bari barashyizwe imbere y'igihome, bakaba bagiye kubakirira muri hoteli. Rero abakunzi b'ikipe ya APR Football Club barafunzwe baheruka gufungurwa, rero ejo ku munsi wo kwa gatatu nibwo bazakirwa n'ubuyobozi bw'ikipe muri Serena Hotel i Kigali. Ni tariki ya 26 rero 2025 ukwezi kwa 8 nibwo bari bafunzwe. Nyuma y'ukwezi rero abakunzi ba APR bari barangajwe imbere n'umuvugizi wabo Mugisha Frank uzwi nka Jangwani bafunguwe. Aba bari bakurikiranywe rero byaha birimo ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe, byakozwe binyuzwe muri Minisiteri y'Ingabo. Bikaba byari bifitanye isano n'amatike y'indege bagendeyeho bajya mu Misiri ku mukino ekipe ya APR Football Club yakinnyemo na Piramide ndetse na Sekafa Kagame Cup yabereye mu gihugu cya Tanzania, ndavuga Sekafa yo mu mwaka 2024. Minisiteri y'Ingabo rero yavuga ko amatike bagendeho amafaranga yayaguze yavuye kuri konti ya Minadefu, mu gihe bo bavugaga ko aribo batanze cyase bitangiye amafaranga yo kuyagura, mu rwego rero rwo kubereka ko bari kumwe kandi ko ikipe ikibatekerezaho tabatereranye. Bateguye umunsi wo guhura nabo bagasangira ibintu bikagenda neza. Uwo munsi rero nta wundi ni kuri uyu wa gatatu wa tariki 24 z'ukwezi kwa 9 no kugira 5 kuri Kigali Serena Hotel ku saa 12 nkuko umwe muri aba bakunzi ba APR yabitanze rwose cyase wahawe ubutumire yaje kuba abitwemerera live muri rusange. Ubwo rero abakunzi ba APR Football Club bakunda kumbaza ibya Jangwani muri APR, nizere ko bamaze kumenya amakuru ya nyayo, nuko kuri wa gatatu aba baza kwakirwa n'ubuyobozi bwa APR burangajwe imbere na Brigadier General Deo Rusanganwa, chairman w'iyi kipe. Rero akaza kuba bakirira kuri Serena Hotel, anabaha ikaze, ubundi akongera agatangira gutangaza uyu Mugisha Frank cyase mwite Jangwanovic, umuvugizi rukumbe. Abafana ba APR bamaze kwemera kandi banemeza ko ari kinini abafasha kandi hari runini abafatiye, kuko kumubura ku mikino yabo ya shampiyona bagaragazaga ko ari igihombo gikomeye cyane kuri iyi ekipe y'ingabo z'igihugu. Rero akaba yagarutse agiye kongera kugaragara mu mwambaro wa APR ndetse anayivugira avuga ibikorwa byinshi n'imyiteguro, ndetse anahamagara abafana kuri stade kuza kureba imikino ekipe izaba yakiriye. Ukuvuga ko rero ubwo ari butangire urugamba rwo guhamagara abakinnyi kugira ngo abafana kugira ngo bazaze ku mukino ekipe ya APR izakiramo Piramide, uko APR Football Club
hagati aha nta wundi mukino ifite, umukino uza cyangwa se umukino uza APR izongera kugaragara mu kibuga izaba ihura n'iyo Piramide ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi, dore ko muri iki gihe mu Rwanda ari shampiyona y'isi y'amagare. Rero ubwo imikino ya shampiyona bo babaye bayihagaritse muri iki cyumweru. APR ubwo ni ukwitegura Piramide tariki ya mbere, ubundi ikazongera kugaruka mu kibuga nanone ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa cumi, ubwo nabwo bazaba bakina imikino yo kwishyura izaba ihuramo na Piramide, umukino uzabera mu gihugu cya Misiri. Piramide niyo izaba yakiriye umukino wo kwishyura, ubundi abakinnyi bagahita bajya mu ikipe y'igihugu, dore ko ikipe y'igihugu izongera gukina imikino yabo ku itariki ya 6 n'undi z'ukwezi kwa cumi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi i Kigali izaba yakira ikipe y'igihugu ya Benin, mu gihe tariki ya 13 u Rwanda ruzaba rwasohotse ruri mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho Amavubi azakiriwe na Afurika y'Epfo. Ni mu gushaka rero tike y'igikombe cy'isi, kuvuga ko abakinnyi ba APR cyangwa se ikipe ya APR tuzongera kubibona mu kibuga n'ubundi nanone nyuma ya tariki 13 z'ukwezi kwa cumi. Muri rusange ubwo bazongera kubibona abakunzi bayo mu mikino ya shampiyona Rwanda Premier League season ya 2025-2026. Twavugaga rero kuri ekipe ya APR ngo tubure gukomoza no kuri mukeba wabo bihe byose. Ekipe ya Rayon Sports mumenye uko yiteguye. Ekipe ya Rayon Sports rero yamaze kwemeza witwa Mwambari Serge nk'umutoza ushinzwe kongerera imbaraga abakinnyi cyangwa se mwite fitness coach, akaba rero aje asimbura umunyafurika y'Epfo bamwita Ayabonga Rebitsa uheruka gusezera ekipe mu mezi abiri ashize. Rero mu kwezi kwa munani nibwo Ayabonga Rebitsa akomoka muri Afurika y'Epfo yasezeye Rayon Sports, avuga ko batagikomezanyije. Rayon Sports rero yari maze igihe idafite umutoza wongerera ingufu abakinnyi, akaba yamaze kwemeza Mwambari Serge usanzwe ari umutoza mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ibinyujije rero ku mbuga nkoranyambaga zayo yamaze guha ikaze umutoza umwe mu beza u Rwanda rufite, de ko anyuze mu makipe atandukanye yandi hano mu Rwanda, harimo AS Kigali ndetse na ekipe ya Police Football Club. Nagintse rero Mwambari Serge aratangira akazi yitegurana na Rayon Sports bitegura umukino wa Singida Black Stars mu mukino wo kwishyura muri CAF Confederations Cup uzaba ku munsi wo kwa gatandatu tariki ya 27 z'uku kwezi. Ekipe rero ya Rayon Sports izaguruka mu Rwanda kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isasta. Rayon Sports rero si ubwa mbere yifuje Mwambari Serge, ariko izindi nshuro ntibyakunze kuko bamusabaga gusezera mu Mavubi, ariko akababwira ko bidashoka. Gusa kuri inshuro amakuru avuga ko yemerewe no gukomeza gutoza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Mwambari Serge rero yatangiye gukora akazi mu ikipe y'igihugu Amavubi guhera mu mwaka wa 2021, yanongereye ingufu abakinnyi ba Kigali nk'uko nabigakagaho ndetse na ekipe ya Police Football Club, akaba akomeje rero muri ekipe ya Rayon Sports agiye kujyana nayo mu gihugu cya Tanzania gukina umukino kwishyura muri CAF Confederations Cup. Ekipe ya Rayon Sports igomba gukina na ekipe ya Singida Black Stars, bagakina ku kibuga cya KMC hariya muri Tanzania. Nibyo nambabwiye kuri Rayon Sports ndetse na ekipe ya APR. N'umuvugizi w'abafana w'ekipe ya APR Football Club bamwita Mugisha Frank cyangwa se mwite Jangwan. Ubundi ibindi rero ni mu makuru aza kuba agaruka mu masaha ari imbere. Icyo usabwa ni kimwe: subscribe, like ndetse na comment.